Hello and welcome back to BKLogy. Pasota video kana siam lo in ka boiji achu. IPP na le tu ni chu. Request aban nei cha chu kan bol hin. Tu ni ai bet diu la hi ai le. Sim phadingen iti hin asa hi ai le. Mang joy haukip le min thang haukip. Chule hi chila hi a unique na khat chu. Court khat bo a ki sa hi le kilom. Court ti chu ki khat bua hi ke parapat a chai chan ko ki khat nga na ki sa ye ki ti hin atu ti le chun laki dang ta khat chu hiri hin chule ka gial dan me ya golula ya pule paten lakoi anasa bangwa ko hung hi le kilomin chule a ki sei dana hi chila hi a monologue ti chu athuma kai na a la ki parma sanga chu thu ngai ta ki sei na jong ome ki ti hin ka vet nai lo he na kin ome ki ti hin chi chule riak ka bol nom na ji khat chu asim pa na a composer chu pu lalzom len gang te ama in compose bol hin chima sanga pu lalzom len gang te la aman compose bol na la khat tracy ngai ching in na sa kanau nun thiem ki tilang chu ngai ka sa momong hin chila chu chako na chu ma hi ka ngai sang momong hen la compose dan za chombe chule ai pau ai thado ku ki pau di ta la compose dan hi style khar na yin nal ka sa momong he ala compose dan ala kai dan jong ku angai the he ama hi chia chu react kan bol no ma hin a views chu ka vet le view tak khat ham thani ham khat che hitele kilometer la chu a views chu hlom cha khara hin sang nga jong chu lingnai lo ye view hi kidang ka sani pji hi tu chen gya chu views chu hlom ham ka sai ma wanga chu laki dang hung hi ding chi ki khat bo ala ki sa gi ti chu hung mai lo di so na IPP nai le pulal zom len gang ten composable ja chu kyong ka tha no men vet lawa ka ko yin be khom do IPP nai le let's start Amasan hijila he ipizia kasin lo am tijo chom chakat ka se nomin tilai chapang point anabol ho chu tulai chapang abol lo tam tan EPP ham tijo hijila ko na ama chu da nei na pula zom len gang te chu wow ama chun monologue pi da nei na thangai ki ru tong be khat na chu back triu tong tijo chom chakat ka se nomin tilai chapang point anabol ho chu tulai chapang abol lo tam tan EPP ham tijo hijila ko na in het do diu ding sa na hin si me in chule igam so mo ting le go isat chai bin tuila na mon zo sia king le go pu chai bin song le ne lao bin tui awang re dai again thei mi pi hi bin hui thal chai zo sim zu le vai kap chai bin tui lo na mon zo si badung le na gui su bin sala nga mo ding awang re dai una dom the jengin mi pi le lam kai ching bon chikeng ki gel pau tin adiena CSO leader ho lam kai king lam kai ami pi zengzong ilong gel ngai lan do se ki su tu ma ki sim pha hijila ko na ki hil na ine I thing ding wa pu nan nei ta hijila he kin sim me hin ngai dan them ta le vet dan them ta hijila he ananga ya pat chom pi ta le ki hil na ine thing ding win hijila he pu nan nei ta kin sim me ki chu kan se do hinde ka ki pai monologue chu aki sei ma banga tu poi mo tan sei do ilana yo gama thing hlom ta dan le zu le vai ka bai kap chai ta dan le nga jong ai lo lo amat dan ti chu pi le pa banga ipiha tilaya ngamat dan tholo bin tu lang lo ho na piam poison kiti ho ai lo le dynamo ai lo le bom ki kap kiti ho cho them ngai me jiwa nga hi imet dol hom sa khala wa chu anga population tam tau issue se do ga ti the na
thilpui mo ta han sire conservation nung khat environmental conservation jung chan sei jo chi lang pia hi e ho society ging kha be si ji lo jo only one chord song in thado ku gi kite only one chord itabang hum hidang Yes. Gosem na. Gosem. Hoi ne mun chu hoi lai la lao. As lung he sa thing lang lao. Lai chapang til lai chapang chan dan ki khial so gam ta ki khial so gam ta vadung vat sa kai ko ngasi si ai san ai vom mat na talo 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 Con san đục Giêsu abel bu kong ne na khoi tri o khatte ho ka gin sa tu ki bang hi be na ke sun ba la koi sa de hum gatile hide lo cho a kot chu zayang kot ki khel lo he le na la ki dan ta khari julai talo 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 Ôm mấy tí gu kê kì khê na mà thê hung Anh liao cha cha in ngạ điên Anh liên cha cha hung vô Tí quay man bol talo Càng talaya ki to zong talo Kang talaya kita jagum talo ai nge le bana tu lai chapang ho hi ai chu langhara se nga thinglang langa chu tun jong nan te ain alang pia be se talo chana kang talaya ki chima kang talaya ki tola accident khalo na e koi ba dam e ho khang ho chagate kiam sao ta har kangal pe na ka ki su khana thi pora Kiki suha zong la as ina kiki che chomlo he kena ko na tos kiki to thau cho na neo lai cho gele lungelum bu we bol talo Kang talaya ki to zong talo Sun bu dok khoma sun bu ne khom zong talo ne sa na ne da ro so Nên cho cô không ngất xe heng he Mặt là bắt là ki khik na lên sa talo na bol kha bam chi khwadran bek taring ka te ong Nên cho cô không ngất xe heng chi ngeng chal ko kom ga che leng le mara para ki khira len sa talo de neo lai chu ani ki bol ji cho a leng the po ngeng chali ta e go kom hoi ta ki manji a e pajanga kho atolam kho ki eta ki khira ki len sa ki zuile le pa ho a se igel lungel ne kalungel mo a lyrics chu woo heng Mặt là bắt là ki khik na lên sa talo Bông bay alam tola alam zong Quay man vẹt ding good talo Sui lâu bồ lâu hết lâu atam tai Ting le go gamang
phát rơi gầm ta dù và mù đình vắng ta xa này mà dinh dông vắng ta gầm lấy xe Ipa gam lấy cái xem phát cao thế Ipa gam lấy cái xem phát cao thế Vật đúng vật xa lông là mừng dâu xa Chính là vô là xa Ngã tao thế Sống là nên lọ sang ngã tao thế Vật đúng tin là gu isun nu dòng Hichi gu isun zong hi organic thil chu hina so ke ti chu thing ho a ko na ko ki bol chu hi ai wanga chu scientifically speaking adverse effect hi tamatam chu wadunga tui sunga gen hing zo sia denga chu gu hi ana poison hi ya chu thil pa lo ta khat he jong hi bol lo wa pha he Sống là nên lọ sang ngã tao thế Vật đúng tin là gu isun nu dòng ngã tao thế Huy thân rồi ya dù là va cặp chân ngã tao thế Pile nam kai cheng in ngayu te Lam kai cheng sim phao ting sim lai lam kai zong si zong sim phat nga Sim phat ting an Ting noi lam kai zong si zong sim phao te Lam kai e ti zong si le ho sa zong si sim phat nga Pi lung gel nei dan zong sim phat nga Sim phat ding an Gam lấy xe đi nắm sung hi Gam lấy xe đi nắm sung hi Sụt tụt tinh an bol phát tinh an sim phát tinh an Wow. Annal momong ena zat zombe nal ka sa khat point khat sei tring katio ki khat boa court khat boa abula ke parak chai chan asa je wa chu ala kaidan khu ichan gai ham khara khu akibang to kilo chu ahin kibang lo chu na 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 atidan chu sa jong sa ha thau ni chu so ta ki practice dio ka ging chai chile nal ka sa khar khu acham chama sa lo chu i metam ta bang hikit lo chu ki khat bo e kiti wanga chu an kam metam banga khu tam de du khu hikit lo chu second voice gaum kit na lai chu Kharin asa la kharin a second voice an zui pe tenor pa chana a bol pe at ichi second voice a pe danung chunal ka sa ai chole overall a message kho hoi ka sa momong hi example khara ga se dinga Nagaland khu eho aimite banga hi aimite kho lang pya chin ku ki mi zo na eho zo si hi lang pya ho
cultivation ni bol na no hi slash and burn cultivation na zoom cultivation ki ti pa chu gam chu gama ko think ki wata ki phua chu ki hala khet aki ha zo le kun muji theu cha ko na chu harvest ilau cho ahin nagalena naga ko lang pya ko teresa bol jeng cho agam chu mun khat bo ana yo lau mun chu na cha chu teresa bola teresa chu seasonal crop ho apha duji a chu cultivation of bol jeng cho ke lam khara sanga si nga chu pha ga sa khat to hi nagaland khu tourism langa hi ha kha khang to cho aji khat chu amon hunting a bol tlo na gamwa ki ti bol tlo cho chule air gun to wachakap ki ti bol tlo cho chija hi european hotam ta nagaland a hong so especially ipiti se utang wachavet ho bird watcher ti homna hi cho ta pang ho tourism ho nasata promote bol cho chija hi nagaland hi tu kumsom langa masanga ko na chu I amho society songa chu awareness atheza wa hitia chu mi pi sensitize bol wa environment conservation langa hi mala ana na ewa to hi aga ane panoi ta katina yo zong hi gamle go hoi mun hoi ta ki nei so hitia hi hausa upa hoilo le lam haulam kai ka poina thing noi lam kai ke poi si so lam kai ke poi kithu to chara hi gamle go hi ipisiam event bitwai le to gama jong hi tourism hung khang to ri so atu tilo le chun ho hi income source kinai hlom cho mi khulai leng tourist hung umai le ho gama chu imazo si hung chi pandita chu yo traditional thil ho na custom design ke bol ho teka khara sille pon hita ta pon ve ho hita ta shawl ho hita ta na jacket yo traditional thil ho jo siong basket ho hita ta handicraft thil ho hita ta cho ta bangyong chu na satai promote ki bol thei hiya ain to koi macha alut lo ji ho ga ma he hang pia ho a tourist langa ka saina aina ka saina point he na hichila hin hoite sala ipiti seram ke mata jong sensitize bole bo yo society ai lang pia gamle go vian bit lampang la ai lo le film hita ta ai lo le short movie hita ta khabi se lo so pu la zom len gangten a bol hoi le bo tu chung bang hi iti dana hichila hi view lomne Haverin view te a original pa chu ka sei ta ja alamin chu sim phadingen kiti hin lungset ta in YouTube a hodo tin Haverin view te na chi le kin re ka bol me min a original pa chu Haverin view te ole with that adios.